Dobro večer, dragi moji. Mada kada budete gledali ovaj video, verovatno će biti dan. To ga ja objavim. Da, sigurno će biti dan. Sve u svemu, dobrodošli na moj kanal koji se zove Mama Super Ego Pidžama. Snimila sam, to jest montiram jedan kratak video za vas. U pitanju je jedno jutro provedeno sa mojom sestrom. Zapravo išle smo kod moje kozmetičarke i vidjet ćete šta smo tamo radile. Vidite da mi je crveno lice, pa u nastavku videa otkrit ćete moju misteriju ovog crvenila. Pa eto, da pogledamo taj video, pa ćemo se vidjeti za koji trenutak još. Jao, nismo otišli kod Kineza da uzmemo onaj... Pa ne rade. A ne rade, misliš? Pa ne rade od 7, rade možda od 8. Aha. Ajde samo do kafe da vidimo da li radi, ako ima kafe da pravi. Mogli smo jednu da pravi. Pa može. Jel domaća? Pa domaća kafe. Pa to. Kafa Brazil iz Loznice. Od Ozgovića kao radi. Wow, ajde onda, to si upravo. Evo vidiš. Jel rade? Baš je lepo. Seka i ja smo kupile, to jest moja Seka me častila, sa domaćom kafom. Hajde da budemo, kako da kažem, dovoljno pismeni, da kažemo, sa kafom za nošenje, pošto se ne kaže, pošto na srpskom se nema to za poneti to. Znači, trebalo bi da bude kafa za nošenje, ali svi kažu kafa za poneti. Znači, Brazil, domaća kafa. Za nošenje. Živjeli. Sada radimo u Loznici nokte kod moje kozmetičarke koju poznajem dugo godina i uvek nas primi i spontano i stvarno je na prvom mjestu duša od čoveka, a nećemo reći o kvalitetu, nećemo pričati puno o kvalitetu, mislim da mnogo ljudi poznaje Gogicu i da zna kako ona radi i kakav je čovek. Pa eto ljudi, ako ste u Loznici, dođite ovdje. Evo pogledajte, moje noktiće je ispravila. A sada radi moje sestri. Hvala Dina. Molim, tamo samo malo ću vam snimiti njen salon da vidite. Ima tu sve i svašta. Gogica radi PRP tretman koji će meni danas da radi. Dakle, radi depilacije. Medicinski pedikir. Ajde ti kaži. Depilacije, medicinski pedikir, piercinge, migrena, šermen, protiv bolova u kičmi, zamršavljenje, tragus. Da, tragus. Šta sam još rekla? Depilacija, lash lift, brow lift, solarium imamo. Jednom rečju radiš sve. Da. Jednom rečju, znači, Gogica, trajna šminka, obrve, usne, eyeliner, sve kod Gogice. Dobar dan, dragi moji. Evo, došli smo kod moje kozmetičarke, Gogice.
I evo sad pogledajte kako je moje lice, radit ćemo tretman koji se zove PRP tretman, krvnom plazmom. tako je. I evo, ovako je to izgledalo sada, a kada prođe neko vrijeme i oporavak, ja ću vam pokazati kako će to biti na kraju, pa možete da se odlučite ako vi to želite. Dana jeste. Posle mjesec dana, vaši. Napravit ćemo snimak ili sliku za mjesec dana. Pre i posle. Pre i posle, pa se vidimo. Ja ću ti Gogice, daću ti ćeš onda vidjeti. Tu sam praviš, ti kombinuješ svoje video koje ti hoćeš. Ja sad mogu da uzmem Prvo mi je naravno dezinfikovano lice, zatim smo počeli sa radom. Izvinite zbog glasa, malo sam promukla u zadnje vrijeme. Sve u svemu moram da vam preporučim da tražite anesteziju, to je neka kremica koja se namaže, mislim da se ona koristi i pre tetoviranja kako bi se manje osjećao bol. Dakle, nije totalno bezbolno, bolno je i po mom mišljenju bolje vam je sa tom kremicom. Tako da samo tražite kremicu i to je to. Mi smo prvo probali na čelu bez kreme, ali ipak nije to. Bolje je svakako sa kremicom. Kada se kremica namaže, totalno je druga priča. Onda nema nikakvih problema zaista. Sve u svemu ovako nije bilo nikakvih problema. Taj tretman traje oko možda i manje od sat vremena, ali naravno pa da, sat vremena. Sve u svemu u zavisnosti, znači malo manje ili do sat vremena najviše. Moja sestra mi je pravila društvo, malo smo razgovarali sa Gogicom, sve u svemu vrijeme je brzo prošlo. Kod ovog tretmana je važno da pre nego što dođete budete nenašminkani i naravno posle ovog tretmana ne smete da izlazite na sunce i ako morate onda se maže krema sa zaštitnim faktorom. Uglavnom svakako se izbjegava sunce, to je jako, jako važno. Oporavak traje par dana i nakon toga koža bi trebala da izgleda sve bolje i bolje. Najveći napredak bi trebao da se vidi nakon mjesec dana. Inače, ovaj tretman su mi mnogi preporučili i jedna moja kozmetičarka isto iz Bora i moja tetka. Zapravo ne mogu više da se setim ko sve, ali koga god sam pitala, čula sam samo najbolje o tome, tako da sam se to riješila za taj tretman, pošto je oporavak kraći u odnosu na laser, a i ne samo zbog toga. Laser se ne radi kada je lepo vrijeme, jer možete da dobijete ožiljke od sunca, to je fleke od sunca. Čak i od ovog tretmana možete da zadobijete fleke ako se ne čuvate prvih nekoliko dana. Dakle, ne smete izlaziti na sunce i koristite kremu sa zaštitnim faktorom. Svakako snimit ću vam kakvo mi je lice nakon mjesec dana ili ću jednostavno slikati se iz dana u dan, pa ćemo zajedno da vidimo rezultate.
sat vremena će biti crveno lice. Na sunce znači nikako, 50 faktor. Da malo da upije pa ćemo masku neku da stavimo. Eto gotovo. Hvala. Što sam kuveličan. Super. Samo malo više oko snimam. Dakle, ovako mi izgleda lice posle tretmana. Danas je prvi dan. Znači, juče sam radila tretman. I ovo je drugi dan, crvenilo je još uvek tu, a kozmetičarka je rekla da se pravi rezultati vide tek nakon mjesec dana, pa ćemo vidjeti. Eto, dragi moji, pogledali ste video, on je malo drugačiji od onih ostalih. Možda se mnogi ne bi ni usudili da snimam ovako nešto, ali eto, pomislila sam, možda ljudi žele da jednostavno vide tuđe iskustvo, ne bi li se odlučili za tako nešto. S moje tačke gledišta ja ne mogu da kažem da je bezbolno. Kada pogledate na internetu i kada se raspitate na internetu o tim stvarima, onda kažu da je to potpuno bezbolno. Ne, nije bezbolno, zapravo jeste bezbolno ukoliko se stavi kremica koja deluje kao i anestezija, dakle malo utrne lice, onda može da se kaže da je okej. Osjeća se pomalo, nije totalno bezbolno, ali je okej. Tako da to je neka kao kremica koja se koristi pre tetoviranja, koristi se i u ove svrhe. Mi smo prvo probali čelo, smo uradili bez, međutim stalno sam se mrštila, nisam mogla to da jednostavno promenim i onda smo se odlučili da stavimo tu kremicu i onda je bilo sve sasvim u redu. Nakon tog tretmana imate osjećaj zategnutog lica, to moram da kažem, baš je onako djeluje zategnuto, sad se to polako sve vraća, sve super. Naravno da se osjeća još kao malo neki svrab ili tako nešto, znači nije kao da ništa niste radili, ali naravno nije ni apsolutno nikakav problem, osim što se to crvenilo još uvijek malo vidi i ja izbjegavam šminkanje, zapravo ne izbjegavam, uopšte se neću šminkati, nisam se šminkala ni jednom od tretmana, a nije puno ni prošlo, juče je bio tretman, ali svakako neću se sigurno šminkati neko vrijeme. Tako da to mi ni ne pada teško, imam izgovor da se ne šminkam. Tako da, eto, moje iskustvo je sasvim okej. Sestra mi je pravila društvo, kada je sestra sa mnom uvek je sve lakše. I sa Gogicom naravno sam uvek fino, lepo popričala. Inače Gogicu poznajem, pa ne znam da li od srednje škole ili možda malo kasnije. Sve u svemu poznajem je dugi niz godina. I ona je moja kozmetičarka u Loznici, imam još jednu kozmetičarku u Boru i ovom prilikom obe puno pozdravljam. Sve u svemu, to je to, ne znam šta bih vam više rekla, ako vas nešto još zanima, možete da mi pišete u komentar i ja ću vam rado odgovoriti. Sigurno vam snimam neki video ili jednostavno neku sliku ću objaviti usput uz neki video nakon mjesec dana ili ću napraviti jedan kolaž kako je izgledalo prije, kako posle mjesec dana, pa vi vidite da li vam se to isplati. Ako vas interesuje cena, da, nisam rekla cenu, to je jako važno. Inače ovaj tretman u Beogradu košta i do 300 evra.
U stranim zemljama mogu samo da zamislim koliko košta. Ali kod moje kozmetičarke on košta 50 evra. Ako se pitate zašto je kod nje toliko jeftino, pa zato što ona ima saradnju sa jednom laboratorijom i oni jednostavno, ona vas pošalje kod njih, tamo izvadite vašu krv, to se sve iscentrifugira tamo, odvoji se ta plazma koja vam je potrebna za taj tretman, dok drugi kozmetičari po Beogradu imaju svoj taj aparat koji to radi i naravno cena mora da bude veća jer oni moraju, taj aparat je vjerovatno skup i to mora da se isplati i tako dalje, ali eto, moja kozmetičarka se fino snašla i učinila da ovaj tretman bude mnogim ljudima dostupan. Eto, dragi moji, to bi bilo to za ovaj video. Baš sam umorna, jedva čekam da legnem da spavam. Ja vam želim laku noć ako ga gledate uveče, pošto meni je sada veče, a ako ga gledate preko dana, želim vam prijatan dan, puno vas pozdravlja vaša mama super ego pidžama. Da, htjela sam još da kažem, ako se niste pretplatili na moj YouTube kanal, uradite to ako hoćete, jer meni to znači a besplatno je, potpuno je besplatno. Tako da ja bih voljela da se pretplatite i voljela bih da mi pišete šta god želite u komentar. Ako imate nešto, slobodno pišite. Volim da komuniciram sa vama, tako da želim vam sve najbolje i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!